ko la ngulu ba ya lo wulu ta wa ai ko wanne ka shengu lo ni kala le ba ko ne ka chemo ko ba sangi bi woro nduru bi woro vlo be ta abu tri sangi tanduru ta kamarasi kamara kasara ka kila ka musoja so furu kono biya ka lo ka fo ko sere yo nyale be sabe yeri tiga ja olu da ka dunta o te klinyo wa olu jigu ne femini o ya ta fa fe yurule o fa fe yiru munu flenye ni mo min talo wole ba alagushi o lagoshi le gara sababu ye ka mo jaman tigara bari bara kolon kebo achaya kujugo Dr. Osman Jara gibe wor mina bi matalo ko fo mo ya to ka ko bandi kala kenni bo kana foke mera bara min ta sisa ne ka cheba ko ballo keme bisigi andu biya yo ndu ama yo nyinga chano ha halle etefe mo ay wakala ma ere ballo yarla tigi ka fo e yo ndu bo wala se ka klema fo bo berne ka ko shira ka mugutanye ye ko busuka nusoja ka nusoja sure sigi ka tuka mugo ka buro ko war ka bo butuli ko war ka e tama to e ka tuka nusoja sure hakli kono fura fle e ka tele glane rawa pai o kwa duma docteur le ko glan ko blaka to la ko pouvoir ka be pouvoir dans santé de pouvoir halne ka le ta sisa e ka shube ja e lota de barka la kam mo chama bayi ko chebe fura publicité ke ka yarte don e man ngai sa tina foko tiga daga lwa ataka fle ni akan fura lwa abe fon ni ma ko sexualité duru ngoron ta bala be am omuna anka sexualité le bo o be farninga ne kan karadro ya kenye bayi ali kan skawra fiu game ambe lonim na ko bi mo on fi ba mo ya ka yala nata banayi o be teme e be toka video nu fle o toka mo ho lame aka joyo ka ma fo me o te fe mo ka lo fe mo lura ne be ta bana yala kar mo je afro so on be gele ade ne ko ni ka tel glana ko mo so te ni soja e yarte ni soja ete fosi shukur kara mu ete dogara me flora du mala buke ayam na to bece khorba ite tiga yarra e kala yarra ite amato fu e tiga flaka to ga woro goshi mo ka to ko yin yala sugor le be nungorwa e ke nungorna ke ba fo duru de ga no so jago jugu fra fleni takana tarade ni malara e ba shifleni sexualité spemaxi kata se pouvoir mané gani saba kolozo cheshiteni take negala cheshiteni mwana keta noi hey emi ba fara le lantara oye ngoi ne kadema mun ba lo ka ko yirbe mo nyaaye mun ba lo ka ko yirbi la busira ko le nana mo ba farfe yirra biema barade do ba fe sangana ka wati oluta tataka ke farfu yirle bari wole be mem on fina wole be e kibe sam bisegi soro kaso e be ket sangana ka wati bien o wati kunguruni ni video kunguruni de ben feka kibori ya jenze awye ante yordo na melo ni mina ko bi boy e man tene police so 15e police ta daga yor jabalam be bako jikorne ase kono e man teme ray won ko artiste na farra sugo ya galgada fe e be fara metere keme sama bunyongo koi e be singa la plaki baso ya blibana aseben baka ko fanam la pharmacopée naturelle du Mali Dr. Ousmane Diarata yoro e dai ka wolele boboy 74 24 16 walma 66 19 22 amabawa ne ka bushi kukura 83 00 73 43 Ciao en dul morunta bana klem mugani kelen traitement dorone do tara atachum ka de soma ani shu e kana jabi di nerma hakatubura sole ala magadu